Išao sam danas na plovak i tako to, evo ga, plovak. Počeo sam malo na plovak sa 5 sati i ljudi moji, gledajte šta sam ulovio, jednu krasnu veliku babu. Čekajte. Evo ljudi, krasna babuška. Nisam mogu uvjerovati da ovakve postoje velike. To sad nije najveća. Vidite ljudi moji, krasna babuška. Ljudi moji, ostavite like, subscribe. Ajmo stići do 50 subscribera, rekao sam vam. Vidite ljudi, krasna babuška. Jedna